OTUMFUO president in Africa. ECOWAS, your president. Oh, me see. We are talking about chieftains, you. Me ka ahiniema henenya ECOWAS sem. Se binye so obi asmo obi. Me ka sem bi ache won nepa. Se ka se ahiniema hene on. Wo hini biara mi wa so se na OTUMFUO se tutu. Oh, serious. And yes, history, as I'm American, me African powers. I'm talking about spiritual. Spiritual realms. OTUMFUO a greater chobi. Oh, Ghana had here. So, what he be anymore. I was afraid na mu ina wase mama kwa ba wo hwe haban ho machia. E kire wo se ya ba ba bia se bi mpredua sa ye beka ahaban ho asem a bebu anipa manipa nioma a wo se wo saka 2024 no wo se tumi aka all the way from Kumasi to Bedum Breman Bedum ewo mfimfini mantem baby yeti central region na krobi efe ni Bedum ha Breman Bedum ani ya babe trase babe di komo ya ka tusafu wo de enyeja ewo baby ani sunsum be firi abroad na hia o dia say me say 2024 so when be ya na wan kasa na wo say wapo ompe yedie ba me sum what yedie me to me bo say sum what yedie the answer we video we kopem say e de be kwa we nsem wo ye de brodo ye nsem ehinta tie me ehinta ene ye de ba kanem kofo bebre na mpese ye beda sa ne ma wo ye di but ne do I di do wunti na wo hu mu nipa ne e wa ha obekire ye niam ahodo a panifo bi ade ehinta na omu de di ye ama na omu tibi transase so che sa de ma ne nyina no it is going to be unveiled to whoever that will watch this video. Nyame sha no tire nim chop se na first time no subscribe se na de bia meka no no like no comment no share ama fofo so de bia share abujafo nye obi a because yes di onim tuo no ene di nya tuo no ano waye bi da ogusu eye minsa no won kwaka sunsun sem bia o abusua die menya ne ne wo dwumadi es de fe na African powers eja beso he on the 14 days to adie bia to o person wo saka bia 14 days sa mamu a Ghana police led by Dampare no meche no odo wana kan nyamia esu di oka bia da bam pesi ne ameko de chen na ehye komochu na say eja beso he There is something behind the scene. African powers. There is something behind the scene. You let me say. Ya go badumo. And then mo batiri. So wodi me tukwa be anu baba ne de kwa tajem sam. Central region. On say ewiase no aya na edi kan me Poku TV. Ahofo nyina African powers mo human miamini. Nice one. Me Poku TV ahofo nyina. Na de be di kan aka kire abusuafo ne say. On say na anu me ba studio hono no. Me ka kire abusuafo nyina say this is Africa nyina we bi ato. Am Africans. Eti no Africa ni ba be hem biala so ye Ghana ni we Nigeria ni we Colombia bia wo biara ay Africa na wo yeah mumba yenji bibi ni se bibi ewo wi ase yeah Africa ni ba biara so oji se bibi wi ase a e de bia wo ye die kwa ye dey ama wo so we tuntum nko ade yes oh no kure ni so oji se bibi wi ase a because wo on doubt bibi yeah say ni pa ne de kwan bia so consider ba fam obedi yeah woni ma be koso wadwa be koso so ko se bibi ni wi ase de a I'm make up of kakra. What do you want to tell me? Say bibi ni wi ase. Na kede tupunu. What do you want to tell me? Say na make fi say bibi ya dai. E wo wi ase. There is something behind the scene. Hwe. I don't me TV so am. I don't be say me ho ne be sane o TV so. Na ko me ho na sane. Ho me sane de na be. E sane de off your TV na be ko off. Me na come kire o. Oh, na say me say Ghana ase yo. Confirm me Ghana I say confirm Pedro abrese me na make am wa dance here. Ni be say asofo mo Ghana so Pedro abrese me be ka se mo tete so. This is what me African press woni mitumi ye ba ko. Ye nation come say dey to so ba mu. Apart from that, o Pedro who are ultimate public who are between come say to public so say e for example 6 March bi ba say na business una wa bre what me say come say bia about 2024 yi say na be so ka na ba una wa bre
obi o ntimi hya enkomo ne me enkomo ne enye pe no o mreye oni aduro akasa ahaba kasa wonti bi ko me ni ahaba kasa physical one on one ntimi nei oni mu bibi so obi frɛ me say o kidney problem na makonwura mu kwaye mu sei me kwa me say abusafo maba abusafo no ni ahaba no omoye otumi wo mo kasa ahaba kasa physical no doubt me say ye betra ahaba ya yesa omo ba nyina obi anu o frɛ me kasa kofi boku oho ye bibi aboko obi ane mankasa oti afidie kasa se na ahaba kasa de bi akasa na be ana ye de ba odifo ba na betuma ka kire me say ahaba kasa Ghana ha odifo ba yi omuni anu o de me ba konfo ba na betuma ka kire me say Ghana ahaba kasa ankede na konfo obi ko no wa yen ko te do ma ni ahaban konfo abiri nyina konfo wo so abiri ni ahaban duro me kan da ye wo so no ha wo ye adwuma ba say ahaban kasa aboso me ne asam para me ka cho ne no efisa yale a eni aduro no akonfo na esa na busa me say akonfo no ko say yale na e de na mutumi say yale no ibusa wo e de mutumi sa omo kosoto wo mabosom yale eni aduro no asofo na esa busa me say sofo wede mutumi nya kaba nduro sa sofo pia no abaka chibi so ko hospital ngo jara se ono ka say na duro asam pan na me kan no asofo no e ma shanyi sam bua de ho Ghana sofo bia nim o de bi sam bua sofo bu de betuma ka kire me say obi ba no wo ma ne ka kire so onfo yale no hospital ko say ne sofo ko nya duro ni huwa mene yesu ba wi ase odo bi ko hospital da e instant miracle enti na me ka say from African police me na me challenge Benin for physical ese Benin for the omo shema sekete no doubt we so go confirm chi free Ghana hanu say yeah o free Kumasi is still region ba Kumasi e wo Ghana ne ni Benin enti Ghana hanu say no Africa anyina ana ye nya confirm bi say confirm no chi e ma ne command golden ayi no me ntimi kana blofo golden stew ana golden stew o command sika ajako fi ma ne ba Asantehene mu ha enu nti sika ajako fi na be yi African powers se wo mra be boa my Ghana aburoche fam abro mo Ghana fam abo mo adwuma we me na mi so akete me ye wo na me rasta enti me no me sebi obi nka se me ye wei ba me nsa chene ene me gbe me nipa hu de me ye sika Ghana you me na me ka che pain me num dwa da bi to boasio sika Ghana na you de ta me ka sa ne se me African powers ye wo me na me rasta ma yesu su madwuma sa so many years ana me de anyini okay enti ne me ba wi as na be hunu manu so se physical no masa ti sa we to me ka ho ma twa hia wa ha se kire wo a wo program no nia ni ntu hu wo ba wi as de ne wo hu me ba wi as ne ma hu se bribi wo wi as de ne wo hu ma hu atembuo wo wi as heaven e wo wi as wo do wani hu physical realms no bi ma ko hunu nyame kese se ni tier 7 asasi we so obi beka jo Nyankopon image bi anu oboa nyame ni image awa asasi so asem pone me ka cho ne no he ablafo ne wano fana na da me Africa police na meka anochi ade obeyeye he how many evidence and if we were talking about Jesus Christ and Jesus Christ who evidence here na ablafo be nya ba eso ba Ghana ha confirm evidence there be bia abi wo that transit me wa oh da bi basa che me see me Africa police me see ahamba ka physical na to aso that transit na me abi pe aye pe Ghana ni bi ana sa bro ni baka me na nsema saboni perfect ayale me just 6 hours ana ma bro ni ba ne hona ma na wo won se mpane nyina je me see me na ma bro ni fita sei ewo ayi Germany asuro o me se o me ne ayi na bohye mi na fika kra no me ka kire wo Germany suro me ma bro ni fita o nya instant healing unu ma de am de ayi haban entimi mi hu obi wose kumi ni ahaba mu a no ni bakwa no bro ene abrofo ni na gya ne beto African powers enti we are see there is something behind the sea abrofo mun kana kora kire say abrofo ni say o my Africans bone say o me pa ya 20 no ene o me be katasu mu aso other Africans still in Africa we are taking the over and no man can't just say there is a rainbow in the sky that rainbow no because nyame kase tampo no nyame kase empire me na me grandmaster African powers woni a wo me eje se di agrebu a o TV Poku 1 TV am tisi si ai me ka kire wo fe bi o me say so e program so one subscribe a unhu me biem
If you want to see African powers on this platform, big platform, you have to subscribe. There's subscribe button, and then I can say, and I'm a can subscribe button. Me also never to maybe African boy, but master we African. Let's say on cut asem. Iyale kidney dey. Me and me declare say it is possible say ni business see. Me na me ho me say kwadu bunu. Say obi tell here the so o ma onye ya kwadu bunu. Kwadu bunu go say Ghana 20 Ghana. Kwadu bunu 20 Ghana. Na me chia kwankire wa chire. Kwadu bunu 20 Ghana. Na me chia kwankire wa chire na me sema 1 week pe. E say kwadu ya me kasa TV bia so 1 week. Me obi wo fere afidie so ka kire me African powers say obanwa me ya de anye ni bakro no me dikira baba kono engrofo bi se me party we me se me party bia on say tie no me se wo se bibi o wiasa me fe aje so he ade there is something behind the scene amusa ade we ye wo ahemfo omudi tumi ohini bia be hu ni bia na age se bia bibi fufuro bia si otena akonya so che ebi mbo emrowa ne nkokora ansa no mafira akonya ne so ana se bia ba mo uwo abefa ne ko bebre na tena akonya so ebi afi omumra ntibrem na omata akonya ne so ache omkokora brem yewura Asantehene OTUMFUO obedi akonya no ya brante ene bebia ni mfie kikako ono so de obedi akonya na ache papa ene mpacho mbusa wo ayemfo de na ma omutimi nya enyini che wa akonya so na omutimi di ye because we wo ohini bia no na bi wo ne nsam secret ne say the day was sorry no and program no all the way to the central region yes so say me so answer na masa atenase okay eni kan check say enkoma na OTUMFUO se tutu na ewura eboye mu asema yewura onti na yati ba bie de ntia asemu yema sore so na masa na matenase ne say empanyefo se ahinie esede ahinie dey ese no what you say empanyefo se funti funafu denche funafu omudi di ko ya funukrom enso mudi no wo pre ho unita mekasa no empanyefo se akazim se otwe anko gwa no ngoma yere eko empanyefo se akazim se humanism minti ana atwe mienu ya dey na de abebebrebe awubu asema mbusa we mekasa bi sa so na ba fante ha ere mekana fante kakra mfa cheme enfantefo aya kan asem bi de se disi kwachi wanku gwa no makọ ma meka na etemase o se na de meka fante enso me asante de meka ne se ewiase de tie ma empanyefo ni binyini che na pa na be ka asem no to be fragrance no me na ba kuya no hwe okay ma so me na me de we ni asem a me no na ye ka me che media na ni po so ho se binye se obi asemo bi me ka asem bi a che won ne pa se ka se ahini mu ahini on the whole Ghana the whole Ghana wahini biara ni wa osose na OTUMFUO setutu oh serious share anyesa history asem na meka me African powers I'm talking about spiritual realms OTUMFUO ye greater cheobi oh Ghana ade so wahini biara ni wo na wahini ba na timisi wo man hene wo Ghana ha wo nti so ya kuromu ahene a obetimasi wahini bi se wono maye mahene se ho ya bi se wo ye mahene mpacho de David tete wo kuro na wo so no OTUMFUO ye president in Africa oze OTUMFUO is a president in Africa continent even North Africa if say when I make say I swear almighty nyamekasi ECOWAS your president oh me see we are talking about chieftains you me ka ahini ma hene nya ECOWAS sem ECOWAS sem de ye wa manfo omo wonim de asuasuku akose omo ye charge ma we ene aba omo so omo koda we ya no but the ka chieftains power ya sem wa oh Africa abibi man oh no doubt na ka dentina Kwame Nkrumah ka so be for Africa the reason one is Kwame Nkrumah ni Nkrumah Africa ba bi papa
because nyame na odi ni adwuma na anochi nyame e do be otu nyame di say kankan nyame anochi oba wi aso obo say nyame di kankan hono nim konforo nyame di hono bi to ba say konforo na nyame fe ni si people bi obo be challenge me na ma chene konforo nyame di no hu say bibi o wi ase nyame ne wan ana me kana fidi kasi yesu na ka say me na me tira say African powers no enipa nim di edi me baaye but konforo no di nyame bi ye adwuma sure na other na conference na ba ye Ghana hanum say na say the whole world ho na ibi timpesem che say odi nyame bi ye adwuma na it is a conference na oni nyame bia na nti conference no nyame no nyame ni tin nyame bay nyame kese no odi ni adwuma me na kam cho play na me say Ghana home we ya hwan na me kase me kiro me me ninka fo so me ninka fo so fu bi di eninka o de me African powers me say me African powers me ninka fo so bi o dum di ninka na kase onu ntina me yesa me obia mo me pa enyo bi de hwe me ti asem ni de me kan say e papa NGO bi nim o ntimi nka cha me African powers say konforo che na o yusu busum tumi e papa I obo say obofo o ntimi nka cha me say konforo che o yusu busum tumi wallahi pambo omo nyina sofu pia no o Ghana hasia obetima ka cha me African powers say konforo che na o kombusum na o kom nyam kese onu ko we konfo ya konforo che me tima ka say o ade ba ko ablafun dibiti ya na say ayimfuna konforo che be na obi anwu am ya ko konforo che na say ni pasmo say nko nyane no anu ko na ablafun din ka hwe Africa history ansa na omudi Yesu ehun asem be biti Africans. Oh serious because wo mu hunu say konforo che no enipa anwu am na nyane no na omudi Yesu de be biti yi na ka the whole world kra no konforo che is a powerful great mind in this world. I swear Almighty God, if we were talking about the spiritualists, powerful spiritualists here, Yesu, Konforochi, Muhammad, what they say, so be you or can you find say, they so be you or can you be findi. Then I so be that, Yakoba can you so be as is Noah, this is a cousin Yamia, Obi Yamia, Konforochi and Sancho by Chess, no, see Yami. Me busa wa sem mi say nananom ade ne mo munyini che wa akonya so e ma mo nsem omutimi ya de tu se nana we de se be wo ahode o ska ye ne masa de ne ade a e ma nananom nyini che eni pepeyo kire se nananom obedi nukre a che ne man na wo wie so a o sha wo ne haba nduro o se kwaye wa wo hini bia wa haba nduro wasasi so wo hini bia no a woni me ne yare anu aduro aya ya haba na wo person sorry how many times se de ntia be so sa ne che se hwe me si wo hini bia wa haba nduro wasasi we so wo hini haba nduro ne ye den na mo haba nduro ne ye nananom forest no se Ghana flag how many colors red and a black red ni gina oma ena no mojo mu hegu asase we so de Africans gold ni gina oma ena no sika akọ green no ena no forest ye haba ndo ni green no enti ahemfo je herbs edi more ese abrafo ne de no asem ohini pie no waje goni adu asim bibini edu enti saa nubuna na awo omo ne mo nyini ene mo nyini je first ana ohini bia so jibidi se bibi wo hini bia giri se bibi wo wiase wo hini pie no betima ka se mi African powers se bibi ni wiase ani ya saa wo hini no na kemeka je ne se akwoside adu amo mo nkonkunya so okwade nkonkunya so enkunya so no okura sa na okura nsuo insano mo eni gban me boa we nyina ga de se bibi wo wiase ntime se obeta se hwinu a eni ba kwa mo boa de meka ne se asofo ebiro mo sa se mbamba sa sidi e papa pam wo no se bibi wo wiase enje obi nim wo se bibi wo wiase e papa reverend bafo wo se bibi wo wiase archbishop ani e papa so fo mo ga na nyina di o be ka bibi ni wiase no di wo wiase no o ka kire wa be ka se abosomsum nti won ko o yo ka se bibi ni wiase bi no se bosom wo me na me ka me se onne me na me ka adomi che bi ase no bibi ene oboa o se bi wo se bosom wo wiase me na me ka me kire wo se ye papa adum che dia ka jem se bosom ni wiase na wono na dwuma na wo ye no onim nyam dwuma wo ye ase me na me ka se pain na kedena na kedena ina OTUMFUO akunya bae bibi ni wiase na ka sa akunya no ba no doubt de wo wiase no ka ni baba ka so oboa nto nka
There is something behind the sea. She knew yes. Bibi wo wiase. Bibi Me si bibi wo wiase. Adum chedu ase bibi. Na ade na obo Yesu din. Yesu no ono wa ma wiase bi. Wo Yesu hu no. Dabi. E baba adum chedu Yesu hu ne da. Wate no ba kwasem. Se wo Yesu di ala se wo gidi se bibi wo wiase ba wonka. Asem pa na mka cho ne no. Ana hini wiase di a. Ema obi a ho nya bibi adi nya na ebo ni no. Won yo so ko nda. Me be ga se mako hu nya me kase ntie se be kwa ni bi da ote. Nti owo sumasem. Owo sumasem. Na sumasem ne se woni se bibi wo wiase. Ade kwana oni se wo wiase nti no bo Yesu din no. Ani yes wo se hwini wiase de a mo Yesu din mo Yakobodi ne hwe se ko benya nyame yabondi wo wiase a ti sa tumi no wana de ma no tumu a odi ye adwuma sesi a no na meka kire wo wo se bibi wo wiase na wo kan ni fa begia chi ade free de enti o mo so beka ne se o ga se bibi wo wiase mo a eri be ka se pe bibi kra ye dai sa de ne nkire gise ya de awo woni ma bia ne tumi ni free a se ntumi na maka jo brain free se de wo se hwini wiase no kwa de abame ta che di sei ona ka to ndi me kana spiritual word mu asam ne kana mimi ne kasa adum chedu atumi no na bebenti yes adum chedu ontimi me nsem da kopum se wiase be sei okay me na me ka che onne ma musa o se abeden na obi etibe nyina che ni wadi yi ye famre wi asasi wesu no se opese wonyini kina di a abraba bo bia no awo se odi no kure na wo se kwadu abraba no so ene be mo nyina cha di no wagya bibiduro adi no wagya di say there is something behind the sea obi atiga na ha se wo sha se na ye ene mo wagye mbasa obi akwantena burichi o ko kan no na ye ene mo munye buza wo se ye de ya dinta ene che se bibi wo wiase no senka bibi ni wiase de a nka ahwede e sha se fi ase meboa ye se ahwede de enye de enkosi nkon ase ne de nkon na na de dintia obetima kire me ene che se bibi wo wiase abrabo ye adane etiam se adane ne se obetima sha ase de na makɔwi awreho ana onim se minimodifo bi a onyane ho nyina wie bedu mre bi no na ope hiani be mena sansu abede no ebi wo pa na hiafo no me no enti wiase se na otie bia na nyawa dwen se wo de osusi obi osika nyina achu be wama na esini a obetima wo ne be hwe oyale ana onim osika nyina achu obetima yare kase na obi a onyini se obehu mu nipadua na esini wadagem ohu odagem enti wiase ma nipa fa sika ntum ho se me wusika sin we ene fa nko ba bia tumi ne de kasa okay enti obi wo tumi bia che se anye se wo tumi se wo tumi a wo se mra e wo mra ne wo tumi no mani ni okra ma wo yonku nipa no fa dance ma na che se wo tumi okay tumi no fa se obi yare ye tumi ne fa bo bi no media dance ye tumi nipa wu mani nyane no ana me ya se na se ayi anju tv me wa na ko te se esi obi awu ama journalist bi nye journalist spiritualist bi so obenyane no okoma mpo yare se meme afunani wantimanyane no e wa NGTV na mte se wo akwa wo akwase o te se African powers ni pe wo mitiminyane ni nti na wo se odehia wu me obi wu na so fa ni che free mitiminyane no o wu pa no doubt ni pa ko he wo pa ja chinyine wu he se ma menyane wa o me kana na me de me kama se ma kan pini a kire wo me se se wo ma me no so papa wu nua na se wadanfo biela na se ni 24 hours offer me akwanche na me kire so yen kwa ma binyane funu na me ba me de se 24 bi di ma chiaba se no ma free tumi na free pum okay pum tumi abeka ho okay obi ya wo ne brada yawada ejuada ukwada ifera for me se ma koma se do ifera for mo frɛ me sa days ni no bi ya wo ne nsem but mabo days ni bi and only important o mo di so di asem oba me kan the next program na to aso mi nyame kase bi me chapo ko TV no data hefo nyina bo da nyina me chewo mo awuja fo yeda mu nyina wase na de maye de maye ni fati kase ye de enda ba ko kai timi kanyi sanse you have been supportive from day one till now de maye bi ye fe ye de chon na free central region krobi ye fe ne bedum brema bedum ho ene ne ya be try de dwumadi abro ne mo hya ne so se de be ma nipa nyina che na sika beba na so be ye odifo no secret ne wo fa number ne frɛ ene African powers twitwonko
na nyame kese wo so bebo abia ka me din ade Kofi Poku me nyam nyina masefa mu sia so subscribe ya notification ba do man mi aso a eche the video bi atuma bonya bi ahwe ya na like no comment no share am fast that PSA de ma team ni nyina na obo be support no mo do so teacher teacher all the way from Anyinasu obe support here and after so Samansa boy stubborn boy ba ko so kan kwagu kwagu o stubborn too much ono so free Anyinasu o sa be kan sa o central region team ni do so after so mi akasa me ba kroma na me no obi abenya ntokwa Samtuga onye ne huni pa sei ono so obadum Samtuga me chia okwa bia so nyame sha me no ko ntokwa de ba ehia ne de obaje nyame sha pa ana fe abrante no so tutu ne fen sei muka chemi Kobi so be support e Kobi nyame sha no tire me chia be sefo ye de obi bia ase engineer wan engineer wala fixing video no engineer wala fixing engineer chia nyame sha pa so tai chi ana fe so obi nyina no mi akasa me ba se manse boy Kofi afiri one gina camera na chichinchi me ba from me din e ba ko from Kofi Poku o from my James no wa se share my next video e will be at the bro we salute you akramina Poku One TV.